detector le ekuthiwa uNkulunkulu God Jehovah that guy is a detector. That guy, he's a detector of them all. Mina ngikutshela ngalo uNkulunkulu lo ekuthiwa wadala, angiyazi mina i-detector efana nalo muntu sigebengu sikhohlakali. uNkulunkulu ngisho lo wena omthandazayo, ngisho lo wena obusy uthi ucela inhlanhla kuye, uthi ucela umsebenzi, uthi ucela izibusiso kuye, uthi uyakubusisa, uthi uyakublessa. Stupid lo uNkulunkulu loyo. Ake ungitshele nje, awuphendule lo mbuzo wami lo. Awuphendule nje lo mbuzo wami. Yini indaba lo uNkulunkulu lo mthandazayo lo mbiza ngokuthi uyena owadala izulu nomhlaba, ngazi ukuthatha lokho ngisho loyo ke. Yini indaba wathatha ama forbidden trees, imithi le ayazi kahle ukuthi akuvumelekile ukuthi umuntu ayithinte noma ayidle, wayithatha yena wayoyibeka right next to a man, wayisondeza eduze komuntu, wayothemtha umuntu, wayotrapha umuntu, waset i-trap for umuntu. Wayenzeni umuntu kulomfana enimbiza ngoNkulunkulu naku ngesikhathi esibekela i-trap as a humankind lapha eEdeni, esibekela umuthi azi kahle ukuthi lo muthi awufuneke eduze kwethu, akumelanga nje size siuthinte. Wawuthatha kodwa yena wazowubeka eduze kwethu. Sasikuphi ngempela izathu salomfana lo enimthandazayo? Sasikuphi izathu sakhe sokuthi asilethele lo muthi? After that mase suthintile, sulethelwe nguye ensimini, sulethelwe nguye. Kuthiwa uAlmighty, okushuthi unamandla wonke. Wayenawo amandla ukuthi mangabe lo muthi ulethe by mistake, awusimbule maqedwe ungaphindi umile. Wayenayo leyo authority, wayenayo leyo ability, njengoba kuthiwa nje uAlmighty. Nangu phela evela laphana esebizwa ngoJesu kwiNew Testament, nangevela ethi elambile lapha ethi uyokha ama-fruit emthini loyana omvini, uyajika uthi akawathola ama-fruit lapha, uyawukhesa umvini lo, isihlahla lesomvini uyasikhesa, kuthiwa akuphindange kwamila kuleso sihlahla, savele sasha saphela same time. Okuyiproof yokuthi lapha ensimini yase-Eden wayenayo iability yokudestroya lo wamuthi uma ngabe wayewubeke by mistake lapha yana, uma ngabe wayengawufuni ukuthi uthintwe umuntu. Wayenayo iability, wayenayo option yokuthi awudestroye, kodwa wakhetha ukuthi yena awuyeke lo muthi, asethe i-trap for the humankind. Labantu yena athi bafana naye, ubasethela i-trap ukuthi mabebambeka nje bedla lo muthi bese kube ukuthi ke sebeyizoni kanjalo ke seyabakhesa. I-question ithi phakathi komuntu Adam and Eve nale dictator enibiza ngoNkulunkulu, ubani owaba wrong lapha eEden phakathi kwalenja le enithi uNkulunkulu kanye nabantu abangenze lutho, abantu nje abangenze lutho, abasethelwe nje i-trap, kwathiwa make baphoseka nje. Nangempela abantu baphoseka ngoba babengena choice, yonke into yayiphambi kwabo, yonke into yayiseduze kwabo. Kwangebona yena ubudedengu bokuthi uNkulunkulu ozibiza ngobaba
asondeze into eyingozi kubantu ababiza ngokuthi ingane zakhe. Was that not carelessness? Kwangeyona any carelessness leyo yalo so-called God, the creator, the Jehovah Jireh, the Jehovah Yahweh, the Jehovah Mikadesh. Kwangeyona ni carelessness le ayenza ensimini yase Eden na. Ngibuza nina makholwa, nani befundisa mabishopi, nani bo apostles, prophets. Ngibuza nina madikoni ukuthi, was that not a dictatorship? Carelessness? Answer me here on the comment section. Kade